siganiro ni icyemezo cyafatiwe abana bose bataye ishuri hatitawe ku myaka bafite. Bamwe muri aba bana bagaragaza ko ibi bagiraho ingaruka, bakifuza ko bajya barara irondo bagejeje imyaka y'ubukure. N'abari munsi yanje barariraraga, imbeho nyine igomba kunyica nkaba ndarwara malariya. Turasaba kurenganurwa nk'abana. Ngera nijoro nkahunyiza amaso nkisinzirira, natusha gakeya ngo natanga 3,000 ngo ntandasibye irondo kandi nta hantu ndarikorera rwose. Mfite 17 mabazo umwaka ndari irondo. Embeho yarangagaje n'ubu ngubu mbyuka ndi gusinzira iyo naraye irondo. Twe turasaba ubuvuganizi kugira ngo irondo turiveho twongere dusemuwe niro tuzarirare natwe twagize izacu. Bamwe mu bagabo bakorana irondo n'abana nabo babibonamo imbogamizi nyinshi. Aya bana bo barara irondo dore n'uyu nguyu uri kukubwira ibyo turarirarana dupanganye mu ikipe, ariko burya hari igihe ureba umwana nk'uyu nguyu kurarana nawe uri umuntu w'umugabo ukabona n'ubundi birakubongamiye. Nubwo wenda baba baravuye mu mashuri, ico bagakoze ubwo bagakwiriye gukaza umurego agasubira ku ishuri. Naho kuzana umwana nk'uyu nguyu uragize ikigukanga urasimbuka, ako imisimbukire y'umuntu w'umugabo ntariyo y'umwana. Twebwe turanye n'abana ubwo nitwe tuba dufite impungenge. Nese hari igihe batwibye ino darapo bararimanura bararihisha, badukubise umwana agatabaza ko twakubera turabagabo bakadukubita tukatuza. Umutekano ntabwo turawukeneye, ariko natwe tw'abagabo tugomba kurara hano tukarara irondo, u Rwanda n'urwacu tukarusigasira. Ariko umwana ukiri muto tushaka kugira ngo ajye ku ishuri yige. Twasaba kugira ngo abayobozi bazashira ku rondo abantu bagize ute bakuze. Nta wafata uyu mwana w'imyaka 12 ngaje ku rondo no kumubongamira. Umwana hageze se none yaryama nk'umugabo soko ryama gasinzira hagize n'ikibakanga yiruka. Bamwe makuru y'imidugudu ivugamo iki kibazo bemera ko ibi byabaye, gusa ngo bari bagamije guhangana n'ikibazo cy'abana batishuri, ariko ngo bigiye gukosorwa. Inteko y'umudugudu yarateranye kubera ko barananiranye mu mudugudu barabisha umutekano bari kwiba n'ibiki byose. Uburyo bwo kubakanga turavugira ati turabarazi rero nyuma y'umudafiye ku ishuri. Hari abasubiyemo babiri nibo bakimbaraye. Kandi nabo bana nabo ni inkwavu bari bibye barabakanga, mwarirara rimwe nuko abandi ntabari bakariraye mu buryo bwo kubakanga. Ntitwabashije kumenya umubare w'abana barari irondo mu kagari ka Runoga kubera ko magingo aya nta muyobozi n'umwe gafite, kuko umunyamabanga nshingwabikorwa wako hari mu kiruhuko cy'ukwezi, ushinzwe iterambere nawe yahinduye imirimo. Gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitovu Bwana Bizimana Ildefonse asonera ko iki kibazo atarakizi, dore ko amategeko y'u Rwanda atemerera abana batageze imyaka y'ubukure ibikorwa nk'ibi byo kurara irondo. Ntabwo ari icyemezo twebwe twamenyeshejwe. Irondo nibyo ko rikorwa, ntabwo tubyanze, ariko rigomba gukorwa n'abafite imyaka y'ubukure. Ubwo aho ngaho niba byaranakozwe na makuru muduhaye, turavugana nabo bayobozi b'iyo midugudu ko muyivuze, aho dusanga bikorwa uko bitakwiriye bicike. Abana bacikisha ishuri turarwana nuko bajya mu ishuri, kuko turifuza iki gihugu cyacu kuzakiraga abana bize. Ntabwo rero twashigikira ngo nibavemo bajye kurara irondo. Nibakure bajye ku ishuri, nibagira imyaka y'ubukure bagomba gucunga umutekano w'igihugu cyabo waho batuye, ariko bafite imyaka y'ubukure. Ntabwo rero twashigikira ko abana barara irondo, ntago ari byo. Mu mwaka ushize 2018 mu murenge wa Gitovu habarurwaga abana 124 bataye ishuri. Mu ntangiriro z'uyu mwaka 2019 98 muri bo barisubijwemo, abandi 26 birananirana. Gusaba nabo biyongeyeho abandi 4 baritaye muri igihembwe cya gatatu. Bivuze ko kuri ubu uyu murenge warurwamo abana 30 batiga. Mbarashimana Pio, Radio Rwanda.